Неме кучерзеркида! Неме! 20 октября 1930 года Президиум ВЦИК принял решение о преобразовании Хакасского округа в Хакасскую автономную область, входящую в состав Западно-Сибирского края. Центром Хакасской автономной области стало село Усть-Абаканское, переименованное в город Абакан решением Президиума ВЦИК от 20 января 1931 года. Для защиты интересов национальных меньшинств в 1930 году был утвержден правовой статус представительств всех автономных единиц РСФСР при Президиуме ВЦИК. Представительство Хакасской автономной области было утверждено 13 ноября 1930 года. В этот период в стране шло укрепление административно-авторитарных начал в государственной и политической системе. Поэтому Хакасия, получив статус автономной области, практически не получила самостоятельности. В условиях формирования, а затем и укрепления тоталитарной системы, интересы личности и целых народов игнорировались. Вопрос о национально-государственном устройстве Хакасии то поднимался, то затухал. На 1 августа 1930 года население Хакасского округа составляло 112 200 человек, из них 53% хакасы. Что был за...
Şükür. Haklı. Барсыңдар, андық столомай қолға орап болғасын. Көрермес кемнелдір. Сеньор Кабы, мен мындай көкөнікі қара, қадыр жүрсем, андақ бер жүрсем. Алтынақ мені болыр. Ағалы ерге ал барар. Білдің ба? Мариса әжемді мындасың. Келдім. Кел. Қайты бол. Я про него жақсы келсін. Мен папам барын жатқанды қайтпас я. Mana bu yürес ya. Неме жүресің? Fantazini sahta bo'lgani ya. Ikki kunda nima shitmari. Бар shu. Мен бар болырды көк келем. Бай тоқтат келесі келді. Жоқ па? Yo. Қарны сөйлесем сен алтына қай. Дым, орны неме сұрлап шығасың? Менің өзім басқа қысты. Кем ал? Мандруска. Айтыр мұндыруска. Кашелорович. Жақсы қыз. Сырыш. Жер жасқылық болыны. Жасқылық жәлікке. Шүгірейм дейді. Апамды білгенше ұлы. Шүгірейм. Алисаша! Жоқ па? Алисаша, сонда керек ол барды, я? Тігі, енді пістан тұраның ерткені напалы ақтыр. Кемнен сан? Yo. Алисаша! Жоқ, айттым. Xas ko'zda yurgizinin turasının yirkanın turlagunga alta binca dozim Allah'ım çöpürüm. Чем инанышым? Чем? Biktaden hasada mal turbinca. Чем инанышым? Kızlar nimetir. Неме кізлер дер ордына испот кішізін? Arsa asap türetmet yağmur buldu. Azıran üstürgen. Asapta sağ olur. Олғы болған болдым, я. Ол мені түге, сүмәпшін еділмәсін. Ya. Неме дер? Айны алыныр, чем инаны? Var, мен бар емесін. Ya. Oh, ya. Не ол бар? Найдағырсың, сен отнамайды. Че? Aç öldürü yakın zaten bir öldürü ince ostırsın. Сені қайдан бұқшасың ешім? Çok yoktur sen. Шон? Bizi. Борис шәші, потом келгенде қыз сап болғанша. Маңыздырырым керек. Че? Қайтыр. Андрус көрсең, интерпелер sayıbısı. Amına oylandı başlanlar. Gör Anдрус. Bravo, Tamara. Неме бар болса,
Çok Maris. Bu uluklar urunuz çalır. İşte bakalım kırıstabız. Bu balılar nimez? Anladın mı? Çok kışın. Kızım isketirer. İnce olsun. Çe iskamçı. Yo. Sırırdır. Doğunuzdur bakın min çatkanına. Çe sının çok güzel. Min ya sırırdır. Suat bulurken ikincilik çıkına. Ya. Orsa bandıklı kovuldu. Nime sorsun? Şorkuda bulatır salgada kadar. Biraz sonra şüphüz kadar. Bir kere kışıdan zıgarı hazır üstelik. Ce anzı andım. Ce çorga ya amdaşın tamanı adrenca. Ce senin asabın yarına kadar sıkıyacak. Ce min şugurim. Min aklına aksaklaşa. Çok şugurim. Basıldım gibi. Kırısın doğdum sen.
Kurma kasap şide salır. Taban narın ne şıldırızı kanar şoldu. Sen de para var.